شایگەری کاریگەریên کۆرۆنایê û gorîna kêşûhewayê û şerê Ukrayna û Rûsya bayê kelûpelên xwarinê û xizmetguzariyan li cîhanê gîrantir bûn. Li Herêma Kurdistanê jî ev bihayên wan bilind bûyne. Hikûmetê jî rêkar girtîne ber bû kêmkirina bihayê kelûpelan û pêdiviyan. Li bazarê Duhokê dêpirsiyar keyn. Ta çend gorankarî bi ser bihayê keristên xwarinê de hatiye. اتفاقی که هات کرد نبین اوکراینیا و روسیا دا اف مواد خام هندکش اوکراینیا هات وکی دولت اوید دورو برد مت وکی ترکی وکی اف دولت تنی کاری که اویدیا کامازن لیکر راستی یعنی تاثیر کامازن لیکر و حکمتی جی راستی اول سی وجبه توزیع کتن تأثیر کامازن سیکامجی کرد سیکک یعنی گرک هات یا خاری Taradeyekî bihaywan keristên li bazarê erzan bûy, dukandar dibêjin ji ber dabeşkirina erzaqê ev keristên xwarinê erzan bûyne. Belê bazar bi temamî rawestiyaye. تشتي ارزون بوي يعني مثلا زيت يا ارزون بوي برنج ارزون بوي فرق يولي بوي يعني هر كرتونه تقريبا 6-7 جوزين اخوري بله فاصلي برنج يعني ابا بوش هيت ارزون بوي Piştî biryara hikûmeta herêmê borakirina baca gûmirkî buha hatine xwar. Rêveberiya giştiya çavdêriya bazirganî jî dibêjîtin wekû lijneyên wan diçine bazarî diyar bûye beşek ji ahên xwarinê erzanbûneka baş bixwe dîtiye. دیفچونت مید بردام باد نوا بازاری دا و هدسان جی دیفچونا متایهش که آزوقی کو وصاب مدیار بیا کو جورت چند جوره که آزوقی متایهش که ارزان بوینه و هر دیسان جی گوشت سپی گوشت مریش که جی و مریش که جی ارزان بوینه و جی پیام دل خوش کردم پراستی یعنی پیش بینی هندی تیتا کردن اتمای دهاتی جدا انشالله آزوقه هدی دی ارزان بنوه. Evgotina firûşiyarên mitaw ahên xwarinê li Duhokê berî nûke gîniyê birincê bihayê wî 28,000 dînar bûn. Nûke 20,000 kartûna zeytê nêzîkî 10,000 dînaran jê vebûyne. û fasolya û nûk jî zêdetir ji 500 dînaran jê kêm bûyne. Bi taybetî ew keristên xwarinê yên demê erzaqê den.